गिबि गिबियावनो खौसेथि आफाद बारग' एनडिएफबिनि जानानै आं गासै नायगिरि आरो नोंथांमोननिसिम सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। थारैनो दिनै जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि जारिमिनारि आरो बर' हारिनि थाखाय दिनै जारिमिनारि सान। जे दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि थामहिनबा खौसेथि आफाद बारग' एनडिएफबिनि दिनै सेथि गायसन सान। जों बेखौ दिनै लोब लोब गासै बारग' एनडिएफबिनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै गासै धेमाजिसिम डिस्ट्रिक्टनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना फैनानै लोब लोबै दिनैनि जोंनि बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि खुंगा सेथि गायसन सानखौ जोङो थारैनो मोजां फुंनि हाबाफारिनि फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय जोङो दासिम मोजाङै खुंफुंनो हाबाय। आरो जोङो दिनैनि बे जारिमिनारि सानखौ जों अराय सम बर' हारि आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि गासैनिबो गोसोआव एबा जायगा मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। आरो जोङो दिनैहाय गासैबो खौसेथियैनो आरो समायखिरा लाबावदों। जों जोंनि गोग्गो बर' समाज दानायाव जोङो खौसेयै हाबा मावलांगोन होननानै जोङो थि खालामनानै जाबावबाय। आरो जोंनि जेसेबां थालांनाय खामानिफोर दङ जों बेफोरखौबो मोनफा मोनफायै जोङो मावलांगोन होननानै जों दिनैनि दिनाव थि खालामबाय। थ' जोङो थांनाय 27 आगस्ट जोङो मानाव गेदेर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा CM सारजोंहाय जोंबो सावरायदोंमोन। बे सावरायनायखौ लानानैनो थांनाय समाव जे एडभार्टाइजमेन्ट होनाय बे एडभार्टाइजमेन्ट होनाया दिनै थारैनो मोगथाङाव महर लानो थांगासिनो दङ। जे बे एडभार्टाइजमेन्ट होनायावहाय 2% हिसाबै जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरनि थाखाय जायगा मोनदों। थारैनो जों बेखौ दिनै मोनफा मोनफायै खामानिफोरखौ मावनो आखायाव लाबाय आरो बियो खुब समनि गेजेरावनो जाफुंसारगोन होननानै आं मिजिंथिदों। बेखौ गुवाहाटीनि अनारेबल हाइकर्टआ जे जाजमेन्ट होदोंमोन जे CBIनि फार्स्ट ट्रेक केसआवहाय जे बहाल लाखिनाय बेखौ लानानै हाइकर्टआबो बेखौनो सेम होदों। दिनै बिनिफ्राय जोङो सुप्रिम कर्टआवहाय जोङो एपिल खालामबावबाय। बियो फैगौ नभेम्बरनि 7 थारिखआवहाय जागोन। बेखौ लानानैबो जोङो मानाव गेदेर आसामनि CM डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारजोंबो जोङो थांनाय 27 आगस्टआवहाय जोङो सावरायदों जे जेरैखि जाया बिथांमोनखौ बेलाव हेगारनांगौ होननानै जोङो खावलायदों। मानो होननानै बुङोबा बे थांनाय जोंनि पिस एकर्ड गोजोननि जे सुक्ति बे सुक्तियाव बिथाङा सासे सागानगिरि हिसाबै प्राइम सिगनेटारिस हिसाबै बिथाङा सागान होदों। बेखौ नोजोर बोनानै बिथांखौ हेगारनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों। आरो जोङो आसा खालामदों फैगौ जे नभेम्बरनि 7आवहाय जे जानो गोनां सुप्रिम कर्टनि जे डेट बेवहाय जे हियारिंआ बे पजिटिभ जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। एक्सुवेलि बियो थारैनो जोङो बै समावहाय 27 आगस्टआवहाय जेब्ला CM सारजों सावरायदोंमोन बिथाङा 2% करि होनाय जागोन होननानै रादाय खादों। बेजों लोब्बा लाखिनानै जे एडभार्टाइजमेन्टआवहाय होनाय जादोंमोन जे एनडिएफबिनि जे सार्टिफाइ। दा दिनै एनडिएफबि होननानै बुङोबा सासे एनडिएफबिनि दैदेनगिरियासो एनडिएफबिखौ सिनायो। गतिके दिनै बे सार्टिफाइजों लोगोसे सार्टिफिकेटखौहाय होनाय जादों। सार्टिफाइ खालामनो गोनां जादों जोङो। बेनिखायनो जोङो दिनैनि दिनावहाय बे सार्टिफिकेटखौहाय अथ'रिटि मोननाय हिसाबै बिथां बि सावरायग्राखौनो होनाय जादों गभर्नमेन्टनिफ्राय। आरो बिथाङानो दिनै सार्टिफाइ खालामनानै गासैखौबो दिनै साफायै जायफ्रा 4 लाख मोननाय आरो हार्डक'र बिथांमोननो बे सार्टिफिकेटखौ राननाय जादों। আজি प्राक्तन NDFB ঐক্য মঞ্চ মানে ইউনাইটেড ফৰাম অফ এক্স NDFB আজি প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। যোৱা বছৰ 2022 চনৰ 21 অক্টোবৰ তাৰিখে এই ঠাইতে এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত ইউনাইটেড ফৰাম অফ এক্স NDFB গঠন কৰা হৈছিল। আজি এবছৰ পূৰ্ণ হ'ল। আজি প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমি পালন কৰিছোঁ। আৰু যোৱা এটা বছৰত আমি প্ৰাক্তন NDFB ঐক্য মঞ্চ সংগঠনৰ পৰা আমি সংকোচৰ পৰা শদিয়ালৈকে কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, তামোলপুৰ, ওদালগুৰি, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, আপোনাৰ ধেমাজিলৈকে
আৰু গুৱাহাটী যি মানে চিটি কমিটি আমি এইখিনি জিলা সমিতি আমি গঠন কৰিব পাৰিছোঁ লগতে আঞ্চলিক সমিতিসমূহ আমি গঠন কৰিব পাৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ চুক্তিৰ পিছত যিখিনি দফা কাৰ্যকৰী হ'বলৈ বাকী আছিল এতিয়াও বাকী আছে এই আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰবোৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ কাৰণে আমাৰ চুক্তিত থকা দফাসমূহ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আমি আন্দোলন চলাই আহিছোঁ ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ ওচৰত আমি দাবী জনোৱা কিছুমান দফা কিঞ্চিত হ'লেও আমি কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰিছোঁ বা আমি সফলতা লাভ কৰিছোঁ বুলি আমি ক'ব পাৰিম কাৰণ যোৱা মাহত আমি আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱৰ লগত আমি অফিচিয়েল আলোচনা কৰিলোঁ আলোচনাৰ জৰিয়তে অসম পুলিচৰ যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ইয়াত প্ৰাক্তন NDB সকলৰ কাৰণে 2% মানে কোটা তেখেতে ঘোষণা কৰিলে গতিকে তেখেতক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি আৰু আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত দিল্লীত আমি আলোচনা কৰিছোঁ আলোচনাৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰাক্তন NDB সকলক পাৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বা চাকৰি নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেইফালৰ পৰা আমি সফলতা লাভ কৰিছোঁ IBৰ ফালৰ পৰা আমাৰ তাত নিৰ্দেশনা আহিলে যে প্ৰাক্তন NDB যিমান আছে সেই ডাটাসমূহ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ কাৰণে আমি ডাটাসমূহ অলৰেডি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰত যিসকলৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা আছে যিসকলৰ স্বাস্থ্য আছে যিসকলৰ বয়স আছে নিশ্চয় তেখেতসকলে নিযুক্তিটো পাব বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাস কৰিছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ তো আমাৰ বাকী যিখিনি জেলত আছে আমাৰ সতীৰ্থ তেওঁলোকক মুক্ত আকাশৰ তলত আনিবলৈ কাৰণে আমি অহৰহ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু লগতে আমাৰ প্ৰাক্তন NDB সকলৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ লগতে বড়ো ৰাইজৰ যি সমস্যাসমূহ আছে এই সমস্যাসমূহৰ কাৰণে অহৰহ আমি সংগ্ৰাম কৰি যাম এই বুলি আমি কাৰ্যপন্থা আমি হাতত লৈছোঁ ধন্যবাদ